You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Guys, ông lụt lâu lại ông tắm tàn ông về chúng lên là nếu mà hồi thô hầm, ý tụt đi đến ngã vàng hồi chứ, 5G mà nè, tụt đi ngã vàng hồi, ông lụt lâu lại là tắm về ông lụt lâu lối vô guys, gối tê mini, niệm phong nộp sắm mồi mi thủng tán, cookie king se mini omin NRS tê mini, timid cái hết lâu tắm, chỉ hết lệ. Number 21 here, new era amo he ana sel he event na zan hi ki chip chu vet nom om the ingin lobby should dominate ball he single match td ing match khana hi 16 kill amo hi top figure li sang hung zau bahai hi a ball nal the ve guys ka ve ka channel link hi ka ki thot nge ka group min cái group mình cái channel link cái kỹ thuật nghe your video chỉ cái kỹ thuật son date guys let's send to the group IDP group đi send đi nghe sai cái số này biến sai gột kỹ ta 2 minutes की बात नहीं 2 minutes की बात नहीं जो हो इतनी बता लेकिन पे चे लो ओके half lobby ông thình lâu lại hồ cái lỗ lại tao ngô số pite hồ pina bồi tam khắp bài ông không lỗ lâu lại. If you ball then down and drew in tin and drew if you ball ha so loi here time mo hiet mo gì don yo ka chu bona request thu ngai ji wang chu number 3 tiang ong va 6 tiang ong va 8 tiang ong va 11 tiang ong 13 tiang ong 19 so si ong so ke half lobby tu so ong thing na nen na 1 minute ke va ni pe bol den ham khe poi tu jeng ke ken no si khar ga ne nge guys live stream về hôm no more sẽ hiện na no forget how keep nó đầm nam mà hiểm coi pen coi ni tam cái pon này hin la cái đầm này sẽ cho thay guys Helen bắt điều tam 20 ya host khát pa hung lụt lâu lại là hung lụt tay cả ngạo tem mà họ khát guys host khát pa hung lụt lâu là bui ta khát gì in host khát sẽ không ai thấy pon na stream về hôm nông chuẩn là hiện mấy thứ ấy vâng host si mini spectator mini com hana đấy gì mình thay guys bàn tàu thế ông lụt ghê cho vàng xí nghe
team number 3 ti hong lut lo 6 ti hong tat lung lut lo 11 hong lut lo 13 hong lut lo 19 hong lut lo wrong si ta cho okay match ki pantai 5G hong man lo na la wang stream he kan chai đi à hong man nge le yi bei lo de ha match yung hoi tai ki ve chai man lo ding am de ta ai lek thai This is a ni simulation game set in a Right, virtual chung rang. world and does not Hey. represent real life. Wow. Please play in moderation, take frequent breaks, and play Connect hả? responsibly. Iti hả? Connect vàng lo kìa. Guys, tu sungi Ultra HD akan koi lo tayo. Nom tai ti shanok Ultra HD koi ale tham anal na ti tha ama green ke ka koi emoji wal ta so jena cho shanok i jena kan koi lo he player lo khu lai khu so win tu ni hung lut lo hung chu no mo na sa lo dio ji chu time hi ki su cha na ki bol ta season 1 abang आज ki nga tu le ki dis ki bol lo ta ye no time management na ne nga yo yo yung ai thei na cha na net man ka ti wa kan bol loi yo hin ki su no ne het chim ngai win guys mi ki ma ga ki chip su tha nom the en vet no mo mi ai wang ai wang a chu anga ma so ding ge la mo ho he achim gam ji ta ve na ko ki som na ko drop okay cookie king mo he tf team number 2 te he drop he ke la kaw yi khoi da Kem bravo a khu ha stream hi dili ham dili lom ke ta poi lai panan na he paina na he sde khat pa ho he khat ho he ka hoi wo guys dio te ga veo te amo he bana chu win Mr. Lun Min to lo sian ho hi minung ka het ji lo ki chim lo tan mok kha ka biang che DGO amo but kia me hat hole ya ko ma hung lo cookie king so ye ho an non ti pa ya khat tai ko ha kill ne ya kon kill ne yong no TSL where are you guys amo min hi khat nai ki koi lo ji wa he kia dinga hol ha ji su min chi vai ti ka hol diu chong hi la ya ki TSL ama hai zau khil he guys na lut pe le khon direct na slot in ji wa chi team hingbung a hin na ama TSL li zau khil he tai okay team number 14 nempong mung nox ama te to hin ki khen tu du dan he ai ki kam tho ve la boyza KOD boyza where are you bro ti hol di okay coffee nokta Amy min song nokta koi ham asunga hi amo loi ti mong ka he to lo tu a hi TF ke fin minal mo amo he TF chi hi wang wa he azau ne tu chum hi win da ka ku ki azau hin kha hi team friendship hi win hin la tu ta reading in like aveu te ke odi boyza keep gen to hin min Amy si ang no tan to boyza hin bayan poi kai TF Kevin ama he season 1 a chu top fragger list #1 ana tu in hin la match sum lang tabang he unskip phana he top fragger out #1 cha tu zo lo hitan langa ko TF sat keeps okay cookie means string la TF keep gen Kevin TF min lun cookie min ju leo na knock in cookie lun ma kia okay Kevin in leo to ekm na sapa na knock in to hi sat
TFT hin third party an ball thei he nom ta ninga bran chat thei he TF Leo TH Leo hi ama hin bai tang hi lai revive bar mu de hin langa hi TF sat keeps op amo hin nom ta je to ai TF10 cookie lun chu akila gudo atawin to hi TF min lun chu ting le how kip kakki ni ga den dai tu ni zu kakki tu ka hi thei mo kim cookie amo hi laya hi o den meta ya lai ta TF te to golui lom mo hen abok batai Vietnam le ingen amo ki ka he to hi ka he asa moye min lun VNC ama an no nge na rotation ball nan the in to min lun chu finish ong hitan IGL pau he an finish do le to hi Kevin to Kukimin no hi ama sanga sat kip gen a finish do ta to hi Naruto kun hin an mu ta mu do da Yamin amo hi ki wipe do wadan tai to an lenin to Kukimin ama kilong chu ni kila dan to TFT he 2v za hung hi deu tam 2v4 hung din guys ka fan hi ong sat do ten screen ong hi ki chim ji ta poi iti tam I don't know to hi amo chu fight na nei lo lai du hin to red te ka ve te red te ong no fight okay nyampong team no fight Mr. Loon no fight Cookie Kings no fight amo hi I don't know no fight logo gomi amo hi NRS te hi bai TS amo hi ong kipan kitawin hoi lai no matam goloi lom hoi lai no matam mo okay goloi lom hi okay goloi lom an acha abol na le yung na team hing bung ten nun len hi an chai do tawin to hi party ai hung zaw wadan tai mo hi to hi nun len cha changa anum ji nai num ta hung thi do tan langa kho loi ho min ama lai anum hin na langa TF kho chan hi le kilome hin la chan changin team hing bung te he na chang do ta ve ole guys adang hi vet dim be se la okay team eco amo hi ga velte boy min me download lo je a gong lo zo lo he bro cho hi nan ki download masa ji de hin na tournament na zaw le chu me chu si hi hung ki chim de he ti pa san het nga yo in okay Naruto kun ama an no kitan Vietnam om la jinge guys ka Vietnam ji wale TSL ama khu bola hi squad na hung lu man lo ha elo le iti dan ham elo le hung lu na chu ka start kha chen ham wang chu ke pon na ke mit mo yong mei the ama yong ke chop le na chu ke chom khilong mei the to hi TF te he slam in hung bol ta win thum win au to in hung pu win grenade chu la hi moye to hi Naruto ku jan no in to moye hi ka ve te moye where are you okay Astro ke hi sei thế bị sẽ bẩn na lùng số công đã cái sei sai lời lại okay then okay tu ni amo hi sugar daddy chu zaw lo dan tan papa guido team 4x0 VDT Raiden not your daddy sugar daddy sum lo tai fight hi vạ lâu thì lại cái lom tay vạ pot lại vạ đi đàn where are you Helen killer amo hi team hi ông killer spot 4v3 4v4 77x Daniel he coin an nok ham wang cho kill fit ko amo man pon guys no mo sa hi ben lang amo hi ZEX amo global esports also hi win okay grenade chu lai zap mai na ga se hele wang chu khat na nok thei hin la hu daddy hin langa Helen killer umin amo hi ka het ta che wang ka het ha che bitai mo team bai bitai team PP okay gills le mazi na langa pa ko
rotational ta hong honin to hi amo hi o den ve tai a team kha paw la placement point a sol ha lai hom tai joy cookie an no ki den to hi 77x Daniel to trap boy amani hon tai la bna hi rotation ten hi ball nal the hon to hi anunga pra an khet nan ding solo hi ki sai an ball nal hon aloi khat nok ta daddy is knock where is mommy save the daddy. Okay, Helen cho an knock in to as a trap boy te ok langa khu rotation hung lo so min to hi Mr. Loon min ama hi kom khet na hi anu min revival wang hi amu ding wang ta san om de to fight la te lo din mun dang anei ta poi to hi UMP to AKM. Okay, now daddy hi revival an mukit tan to hi Loon min hin an ball do thei dan okay knock in finish be an ball do thei ding hi lewang kin no clutch de good thau dan he oh manpower a hat jap ji wa hi azo he dale 1v1 mong in kha min hung lewang cho an zo thei mai thei to hi amo chung ki chai ki tawin okay ga veo te map chu guys live stream hi your daddy, where is your daddy? Daddy hi tam the yang koi daddy hi ya ka he thei ta po your daddy cookie mo hi ga mo ko te ta phai team hingbung te to hin your daddy mo hi ve mo hi pian hi wa ta mo hai ta chu guys aminu hina beta kitu chanin ga se dang langa team hingbung kitile sin chi he la ke team ga se dang ke clan ho hin na amo ka he nai amo he tumin om ji win hoi chi pen he kala athem okay say kios where are you say kios athilanga ka ga zu do ke say kios in koi ai nok ham banga panana ka gut khai say kios oh new era te he ve new era domination and a ball ho hello dominated ti da ha ipi sei da min wang tu ka thei ta poi neng tin te party ang zau zo du ve okay mo to hin koi te ham ala ga lam ho ko team 0 oh aslem in good khat tai team eco in nga ta ngo not your daddy hin lal boy cho na nok tan to not your daddy cho Mr. W Mr. W chun mini jan anok in papa gui do Mr. W cho nok tan to upai poi Mr. W chu akichai tai to hi god lun len ama to chu niam ting nups amo akichai god lun go len hin ipi bol dam all ang thai lun hi ham ngai ti kol hong ha ko ham kol tu ta kol hin bol kit no ho lo yong hi su sa nom hi ve game song ba ka za hi ka ti le okay kalet hin mi khat an nok kit ne okay kalet ti chu hoi lang ka ve kit a to a hi team hingbung te to not your daddy cookie amo hi garin min kalen your daddy so an ke play zone in khat an titan to a hi leo kit se Iris Elvis in an nok to a tu ni anok dan to a keter points ama se bo wat tai your daddy cookie ma wang hi hin do de wang chu impossible ki to 101% impossible hitai to a chu team hingbung te hi all hong ki slam in de ba and zone lang zo lu wa dan tai to a hi amo all hong ki revive in to a hi Elvis nyong all lin an nai lu tan cho zone ong ke pan tan to a hi si sen ho na kha dang hi ha zone ki no chala hong lo hi ketar point ong nok kit tan to ai teach leo ama hele ke o clan cho hi kit nan hi wang mi chu ngi ki sign in star player ho na guys ko nan chai ha Elvis hi oh langa global esports amo hinan chai dan lang ki the khet daddy kit cho ketar point si
upai lo no kita lo nei lo ham cái he vai cha the yang win gil song na hum win amo hi tu chung pa hi hin la liam ki lo me okay mo ama hi got momon hk ama hi achang langa hi placement point adala 1 mo tai 1 point hi tai team hin bung mo yong he nomin na lai win helen killer mo hi daddy ho chu win to chu 18 pills chona finish to pe yo le kilom tai wala mata mo okay 18 pills chona finish do pe ta win to hi duo ti sang ama hi cái chip vàng ăn là liền hiện là kill pa hi sim thấy tập point na guys cái chip hiện là liền là kill sim thấy tập point bola mà tỷ lệ mà team chu mà giàu tai pa team ho ding en pa mai om the yeng ama he tai lo nei tập poi maxi lo ani ta poi so pe pau hin lo ani ta poi nan khat tha pa the he lo ani ta poi e ken na tang chi ta che tu chu pa im ta che okay ti mi ko te ga ve ke te ti mi ko te ong jon so ga ba ka jon prediction na le la momon hk he hola mi tam ti number 8 momon hk ma he apan da no hoi hin la manpower wang an nei lo is na he bui the ing ma ni du ong ki chi ma loi pa ya chu tha thiam khat ong mai the tang len ba te bro long shit te ha no mo wa ne kong do man do bro cho chu pai m lo tai na ke ho lang yong hi acha ve ji na hin la ahung hoi ko ma le hin ki bol loi hi nge stream ong he a hi thele ki bol go ji lo hi na hin la net ahung hoi ting le stream ki sana ong he ki bol ji he mi a thang pi a match a ve no hum ji ana net sa sunga ji spectator ong hi mi ni se bo ko hon ngai na ji mi ahung tam ting le chun mi e ma ki het pi mong te lo wa chu ga ve sa di ong so right thei lo hin na ya chu match ve no hum zap ji in Red hi mi thu min lại oh lai apa ki zau hil kit ta ve ta chi pa hi chi hi team number 8 pa hi ki zau hil kit ta sama hello le iti hi van la got luôn go len ma lang got mi ki zau hil ta sama he het team ta stu I can understand, bro. Avec the team number 21. New era. Total 4 kill. Ka tournament yung hi guys. Rating hoi lowa iti hi. Ita min ay hinge interview na pi onay ay wanga interview na pi pau chu nan gyal kho je wanong ki tam timing to kitu cha na hung lo wala hostel ni leong thanu min na itia hi tam na hung lo ge ham elo na net u chawai ham elo na asa lo wa na hung lo ham ka he pon na season 1 me ki delay am ho mi ki nga ji banga chu ki nga ji to lo de itia hi rating hoi lo wala season 3 ki bol to lo de ki nga pe di tai season 2 a hi ki nga adap del di hi tai zina chu chăm khát nên kiểu khó bị vô logo gaming FAS amo hi John it's chắc nào amo hen khó bôi amo hen là nghe hin lại Red Frank where are you Red Frank OP 1 kill mà he team mà đang 1 kill cái tar point he John na hung nok ken zo thi ai tam ka ti la hung nok ying bo ye tu chung wang he thi te ta ye upaim lo ha bleeding yong kang tan leo ama ga ve te
ama yung ticket di tahi lai so mai ga chia lo ki so lo de upai em lo ki so do dem okay first it tum ki so do ta mai hong hing mai the John hi ong neo the tan pen killer ong atamin amasangan ni umin Maran, where are you? Okay. Mai mi khat an nok nge. Koi pen an nok ham. Aro ki finish ki na tai. All boy hi top fragger second position. Hashtag 2 aum he 2 ti tinga hi. Tu ne rai an tet pha lo an khel tan hum mai thai kit hin. Ama ni he 4 kill hit tan. Logo gaming cho na ki side otan. Iba ilo diu ham guys, iba ilo diu ham. Man yung 4 kill 5 kill ang hitan. TH Leo. Amai zone nai tebe. Achunga ko la min fight la ama la zone adel ding. Na chung che kana ko mi o me. Ki helen lang thai lo yin. Aslei nu ya kalu ta ho. Kill ta Leo kill ta. Killen lang thai lo ta. Naga thai le lai chunga pa na ko. New era tiền nan chạy mấy thế chứ món nó thi khát tới ở one kill này nó không thiện okay global esports guys here amin ta hi point na global esports cái khát đi bộ team pp ai và ngã chỉ gạ chập cho global esports cái số độ yên okay khát ăn knock it in finish zau dem finish cho coi man tan to hi ama hi John ong hungin hi wangin fight na la da John na lut da John zo lut dingin om tai masanga ko monkey di om la ti slow okay la ho all boy hi tu ni ong hi akichip dan anal the na lai TH Leo hong hing na lain lang hi ko ha ke team iko na thi khat tai holai na ge ta nang holai na ge ta ko mu te he thi adan te 1 team 2 team 3 TH Leo 4 okay 4 team to ai koi chon hi ko an favor to them koi pen Vang veo te guys. Okay. Team iko te chu anat checket cut in unfavor tan langa ho ko ke nga hung thai pan de he tai. Lai team iko te hin point na sa ta lu ro the we. Kilo siong he ma ho a hi thei hi. Ang kum na di khu an gam thal hen lio ang ko all in ang ki thal thalin. Ang ki thal ka team na sa o ma lo pi chu. Wala lên không giảm được coi mai hiện mà focus lo chabi yung mo lên chop yung okay VDT men dem madam tidak men dem tidak mai leo anu an sport do to kito chenin I loot chenin to hi ama hin advantage name SDE it's all boy ama hi pai hung tu po okay nokta VDT ready to hi TH Leo ama hi mi thumin hong bot deu ti de tan te ama hi chon to kitu chani hin na hin la mini an bom mini la pa hong mi khat la kin Leo pai um poi papa gui do hi kon an no a monkey din an no hi team ko te game hi hong hi lo mai the monkey di hi not your daddy hun la na thom khat rotation hung je langa hi new era ti adanga he opportunity lin ta he zone hung lu na ding papa go ido to VDT okay instant VDT to Raiden VDT ama ni clan khat hi hon tai su kan he do kin monkey di hin new era te hi chance lin ta an pi dan tai New era te ang close inventory team thum hin miss agi inge 1v3 v3 to 3v3 tai
3v3 ki zep tu nop ding fair game to hi them khat hung rest lo ne ama VDT mi thum zen hin la VDT atum he ama kho Raiden he atum he Molotov hi koi ma wang om poi lai ta he VDT Raiden ama hin them rotation hi ta hung ipiti hung ki tham le iti hung so do du em ken nong prediction ka bol dei pon a hin la new era he prediction lock nei bol pi ta men ama hoi hat dingin lock nei bol pi win lang insane to the real play guys Chabi okay papa guido to no oh kasi pe long new era te chu set ni tan guys kun so da bol ni do le ana bol da sa kit le chen bol se kit din ji just in case of emergency to taute ama hoi hin an screenshot man lo le ala screenshot hai le ki hon dai ka pocket dizi win na team get you in okay congratulations team amin pitai so new era team new era amo hi papi no ve na ban no hung matal ding bo insane VDT going out teka chat sim na sim de ham ken ka sim ko chat chu kana vet manji lo cho tla ho ka vet ji le chat vet jilam yong khelo mo he room am na lai ve dan kasimi kan sim de kan ban sim tha ki de tai sa ki sim thai lo chu na bai a ngai tung hin sim hi tung khat hi tung ga ki sim hen ki ti asla nam lo si chu khat ki bol lo di chu hoi bro tu ta mi call bol lo de aji chu stream ki bol na line stream zo lang ting le call na pick di on le ka pick di on kan pick de to awang pick nai pon asla nam lo chu kel ki sim lo de he ki chu confirm yi nge guys item khana M4 glacier na M4 glacier nan mo le account ki cho the na mo le in sai pi o betang ka M4 glacier ka nei lo cho ke la mata I don't have M4 glacier not even an upgradable skin ka nei lo he and hol pi te wo na mo kha yong le tham khat na Loon go big fan bro big fan I'm your biggest fans kasim cho bro wala am kasim cho me chet cho kasim na cho kasai cho la ati ma am lo ho cho khat point copy thei lo du he iti chu yeng de and you got invite ting ka ki ho pi ni ki why no accept guys ka betting 65 bom ta ka he gameplay hong kha ve be record hin ball ji da iti da aki tip lo jina wang he record ball de on za chat ni jin ten ka record hong man the he sen si yong khat sa ki ti ka sim lo za ro te ka ga tol tu le chi su a hi aga ko yi record ki ti yong sim lo macha sim lo ka hi
tu ni cho 5G chu ki dang be chen ni wo pakai ki pa le yeng stream ka ti tournament ong pa ta kan ki chai thei jilin ka ki pa waling guys Poco X6 Pro ki so no mi chỉ graphic hiện na chỉ graphic hiện lang cái yung amat he lang cái abang he ultra gì he là ultra cái bộ mình thì có lòng mình thấy lâu em lòng mình thấy lâu bars ki tip so tu chang ya ma cha ki do lo hila gaming chair ho ka do ra ni le guys ya apna bars ki tip so ji ana upai ji lo chula ka net wang chu nal the 207 ms guys stream kan end it oh okay guys love you mong pavo ki pa me stream nong vet zal ovin ka ki pa mong nge ma bani no in vet pi jing vo mang pa